n'izi itangazamakuru rya hano naryo nkora. Rero ibyabaye ku wa gatandatu ntabwo ari ibintu bitunguranye, ni ibintu byateguwe kubera ko bako kuva Trump yaza ku butegetsi, turetse ku butegetsi bwa mbere aza aho yagiranye icyo bita ngo tit for tat, amakimbirane na perezida Maduro, ko Venezuela ubwayo ifite intambara hagati yazo, hari imitwe irwanya ubutegetsi bwa Venezuela buri hariya. Trump yabwiye Nicolas Maduro, yaramuhamagaye mu mezi runaka ashize, yaramuhamagaye aramubwira ngo ndashaka kugufasha usohoke igihugu uve ku butegetsi ku neza. Yarabimubwiye. It was a phone call between President Donald Trump and Nicolas Maduro. They baravuganye amubwira ngo sohoka mu gihugu, nta legal, ntabwo nzagufunga, uzasohoka neza, igihugu gisohoka mu mahoro, tugirane umubano mwiza. Nicolas Maduro aramuhakanira amubwira ngo ntabwo bishoboka. Rero nyuma y'aho ngaho Trump yahise amubwira, yahise bitangariza isi, aramubwira ko CIA yatangiye operation muri Venezuela. Nshuti bakunzi ba Rwanda Broad, nongera kubasuhuza mbaye ikaze kuri uyu munsi. Dufite amakuru adasanzwe, inkuru iri gucicikana hose mu bitangazamakuru, ni ukuvanwaho ku butegetsi bwa Nicolas Maduro, umuperezida wa Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu dutuyemo, cyamuvanyeho ku butegetsi. Abantu benshi bari kuvuga ibintu bitandukanye, hari kuvugwa amakuru menshi, natwe dufite amatsiko menshi. Niyo mpamvu twateguye iki kiganiro, ariko by'umwihariko numvise aya makuru avuga kuri Trump, avuga kuri Amerika, avuga ku buzima bwo muri Amerika n'imibanire n'ibindi bihugu, mpita ntekereza kuri mushuti wacu Paul Hakizimana ukunda kudufasha gusesengura. Paul, ndagira ngo usuhuze, nguhe ikaze muri iki kiganiro. Abantu bakunze kuvuga ngo u Rwanda ruri muri Congo, ariko noneho tubonye ibindi bintu, Amerika iri muri Venezuela, Ukraine yatewe n'Uburusiya. Ibi bintu bimeze bite? Dusobanurire, ese ubundi wenda abantu batabyumvise, iyo operation imeze ite, byagenze bite, utubwire mu ncamake. Murakoze cyane Bwana Richard, kongera kuba umwanya kugira ngo mbashe gusesengura ibibera politiki yo muri Amerika, cyane ko ariyo politiki nirirwamo nandika dukurikirana buri munsi mu itangazamakuru rya hano ryo muri Amerika. Nkuko twabivuze ubushize, nyene izi itangazamakuru rya hano naryo nkora. Rero ibyabaye ku wa gatandatu ntabwo ari ibintu bitunguranye, ni ibintu byateguwe kubera ko bako kuva Trump yaza ku butegetsi, turetse ku butegetsi bwa mbere aza aho yagiranye icyo bita ngo tit for tat, amakimbirane na perezida Maduro, ahangana no mu magambo avuga ngo azamutera, bibera bimwe bya Trump nyine dusanzwe tuvuga ngo aramukanga ariko ntacyo ari bukore. Aza no gukora ikintu kijyanye no gukora ngo kohereza CIA mo hariya muri Venezuela mu butegetsi bwa mbere, ariko iyo yashatse gutera Venezuela, yashatse gutera Maduro, iza gupfuba, ntiyakunda, iza kuba ari failure y'ubutegetsi bw'icyo gihe. Ariko Trump yavuye ku butegetsi afite umujinya udasanzwe, icyo bita ngo vengeance, umujinya udasanzwe, avuga ngo ningira Imana ngusira ku butegetsi, kuri inshuro ntabwo nzakora icyo bita ngo covert operation, ngende nihishe dukore byacu ngo tugukureho, ya bizaba openly. So ibi cyita ngo military build up yabayeho kuva Trump wabaye ubutegetsi, as these warships, izi ayama B-24 bombers, izi aircraft zigiye zikomeye za F-16 generation zagiye zoherezwa muri South America, byarimo birategura iki gikorwa cyabaye ejo kwa gatandatu. In fact, harimo no kuvuga ko Trump yabwiye Nicolas Maduro, yaramuhamagaye mu mezi runaka ashize, yaramuhamagaye aramubwira ngo ndashaka kugufasha usohoke igihugu uve ku butegetsi ku neza. Yarabimubwiye. It was a phone call between President Donald Trump and Nicolas Maduro. They baravuganye amubwira ngo sohoka mu gihugu, nta legal, ntabwo nzagufunga, uzasohoka neza, igihugu gisohoka mu mahoro, tugirane umubano mwiza. Nicolas Maduro aramuhakanira amubwira ngo ntabwo bishoboka. Rero nyuma y'aho ngaho Trump yahise amubwira, yahise bitangariza isi, aramubwira ko CIA yatangiye operation muri Venezuela.
yabivuze ku mugaragaro. Mm? ubwo nani Nicolas Maduro yari azi ikiri bube, ntabwo yari azi kugeza baryari rero. ejo hashize ejo hashize nibwo Trump afite tekinike yo kurangaza isi. akayereka ko hari igikorwa runaka kitarimo, ariko mu by'ukuri ari operation iri kubaho. So kuko tubyibuka ejo bundi kuri True Social, Donald Trump yahamagaye yavuze ko muri Iran hari imyigaragambyo idasanzwe abaturage hariya. Trump yagiye kuri True Social arandika avuga ko, and I quote, yuko if the regime kills people, the USA will intervene. Ni ukuvuga niba ubutegetsi nibwica abaturage, Amerika izabyivangamo. uriya muvugizi wa Iran aza kumusubira amubwira ngo ntabwo byakunda, nka guterana amagambo. Media twebwe n'abandi bose bazaguhugira kuri iyo nkuru. ariko mu by'ukuri CIA na Delta Force aricyo nani ariyo special force operation, iyo special force ya Amerika ishinzwe cyane cyane izi clandestine operations zo gukura ubutegetsi, zo basically kwataka abanzi, abo abanyamerika bita abanzi babo bo kubataka. So bo bari muri operation muri Venezuela, bakoresheje intelligence agents bari bafite mu gihugu. So nibo byafoldinze ibyabaye. Again, twari tubizi ko bizaba, ntabwo twashatse kumenya twebwe itangazamakuru ntabwo, it wasn't about what will happen, it was when it will happen. Twarebaga igihe bizaba, ntabwo byanga ngo bizaba twe tuzi ko bizaba, twarebaga ngo twashakaga ngo igihe bizaba ryari. So byabaye rero kuko se byatunguye isi, ariko itangazamakuru twabonaga ko bino bintu biri hafi yo kuzaba, kubera ko ntabwo bafata ubwato bw'intambara abasirikare bangana hafi 500 ubishyire kuri boda y'ikindi gihugu ngo ugiye kurwanya ibiyobyabwenge. Iyo justifications ntabwo yumvikanaga cyane ku muntu uwo ari we wese wayumvaga ko bose babonaga ko Trump yashakaga guhindura ubutegetsi bwo muri Venezuela. Mm. Abantu babibona gute ibintu, ubusesenguzi wenda muri politiki, ko igihugu kijya mu kindi, yego Amerika ifite ububasha, ifite ubushobozi, ariko se igihugu kijya mu kindi kikavanaho umuperezida kikamufata kikamuzana mu gihugu cyacyo, ibi bintu bisobanurwa bite? Ko nabonye byateje induru hirya no hino, amahanga yose yahagurutse ari kuvuga ko ari ukwivanga mu busugire bw'ikindi gihugu. Twibukiranye ko Amerika ubu si bwo bwa mbere ikoze ibintu nk'ibi ngibi. Ni igihugu kizwi mu guhirika ubutegetsi buhangana nabwo. Kirazwi cyane. Twavuga nk'urugero nk'ibyabaye mu gihe cya ICC, ISIS, mu gihe Amerika yafashe icyo bita ngo HVT, which is a high value target. Icyo gihe yari bita ngo Abubakar Baghdadi hamwe na Osama bin Laden. Iyo operation yakozwe uyu ngubu niyo operation zakozwe icyo gihe. Ariko koko nabonye binasa ukuntu bamufashe, bisa neza neza nuko bafashe Osama bin Laden. Exactly. So this is in fact bino bintu tubona muri filime gusa. Nta kindi gihugu cyo ku isi as far as we know cyari cyakora operations zimeze gutya mu bindi bihugu, ntabwo biho. Russia yari gukora operation nk'iyi igakuraho uriya uyu Zelensky. Ariko ntabwo bafite ubunararibonye buhambaye mu gukora operation nk'izi ngo bishoboke. So Amerika niyo ifite ubushobozi bumeze gutya, kandi izwi mu mateka y'isi y'uko ugenda igahindura ubutegetsi, wongeyemo n'ubutegetsi bwa Afghanistan ubu ngubu ngo basubiye ku butegetsi bahiritse ubutegetsi bwabo. So Trump nicyo yifuzaga ni uguhirika ubutegetsi, in fact guhindura ubutegetsi, agashyiraho ubutegetsi atekereza ngo bashobora kumvikana, kandi bari bafitanye conflict idasanzwe. So ese n'ukuntu se bivanze muri politiki y'ikindi gihugu? Absolutely yes. Ese mu mategeko ya international, mu international law, mu mategeko international law, ese hari icyo ese ba breaking the law yo gukura ubutegetsi buri sovereign state ukariko yikoraho?
abanyamategeko baraginga yuko nibyo Mhm. amerika yabangamiye cyangwa se yabangamiye ubutegetsi, yakuye ubutegetsi buriho kandi bwato n'abaturage cyangwa se bwishizeho again that is nibyo bintu bashobora kwagiwinga aho bavuga ngo yaratsinzwe afata ubutegetsi. So ibyo ni ibihari. Gusa uko tuzi ubu ngubu ni uko Nicolas Maduro n'umugore Cecilia Flores bafashwe bari mu bwato bwo muri Amerika barimo baragana mu magereza y'inahangaha kugira ngo bafungwe bakurikirane ibyaha bakoze. Ikibazo gihari ubu ngubu none ikihe ni uko biraza kugorana cyane kugira ngo mu mategeko yo muri Amerika in the constitution and legal basis of America biragoye ko bizagorana cyane ku justifyinga to provide a legal justification y'uburyo umuntu akurwa mu gihugu cyiwe bakamudapudetinga bakumviza ngo ni ko bazaburana bakamushimuta bakamumenya mu gihugu kugira ngo ashinzwe bamucira urubanza. Bizagorana cyane nabyo bintu tujye gukurikirana turebe ese Amerika izakoresha iyihe legal avenue kugira ngo ibashe kumushinja cyangwa abandi banyamategeko baravuga ko iki kibaye nibwo bwa mbere kibaye amategeko muri Amerika, sibyo? Abenshi bano barabaye abazi izi operation kenshi zirangira bareba babishe, sibyo? Ubu ngubu baravuga ngo uyu bakuba bamuzanye ubu ngubu ikino kibazo gishobora kuzajya kuri the Supreme Court, ku rukiko rw'ikirenga, kugira ngo ikibazo kibashe kuba cyashakirwa umuti. naho ubundi ni mu mategeko yo muri Amerika ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ubu se Trump biramwongera ububasha cyangwa biramugabanyiriza ububasha? Trump biramwongera ububasha cyangwa biramugabanyiriza ububasha? Icyo navuga ni uko ni politiki ifite ibice bibiri, sibyo? Iki cya mbere ni perceptions, icyo ngo local perceptions ya buryo bakira ibintu hano muri Amerika, sibyo? Icya kabiri ni reality ni uko ibintu bihari, sibyo? Trump yari afite igitutu gikomeye cyane ku bamushyigikira bo bita ba MAGA, Make America Great Again. Bamushyira igitutu gikomeye cyane bamubwira ko twe twagutse kugira ngo wibande ku bibazo byacu byo muri iki gihugu. Ibibazo byo hanze by'ahandi it wasn't American first agenda, ntabwo byari muri agenda bya ngo Amerika mbere, ntabwo ari muri agenda yacu. Wowe wafashe umwanzuro ujya kurwana n'aba bantu n'isi yose in fact kugira ngo establishing ubutegetsi bwabo. So kuri Trump hano muri MAGA ko harimo baratandukana cyane mu buryo bari kuvuga ngo Trump arimo arakora ibyo tutamutoreye. Ariko kuri side ya Trump rero biramufasha gukuraho ikintu kibanje gukuraho kumutera amagambo ku giti cye kijyanye nuko ekonomi imeze nabi, kuba umutekano muri Amerika utari abanyamerika batishimiye uburyo ICE n'izindi nzego z'ubutegetsi z'umuzanya zikora ibintu hano muri Amerika. So ibyo biganiro biraba bivuyeho byose batangiye bibande kuri kino kintu kimwe gihari. So Trump arabona nk'igihe cy'agahenge, sibyo? Arabona igihe cy'agahenge cyo kutatakwa ku bintu bigiye bitandukanye. Iki cyo kubaho ni iki ngiki we n'abamushyigikiye bafatanye na Marco Rubio, Peter Hegseth wa byotango Department of War cyangwa Department ya ubutegetsi bw'umutekano, barakora uko bashoboye abanyamerika imitekerereze yabo bayibande kuri kino kintu. Bo bavuye ngo twahagaritse umuntu umaze kwica ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamerika, mugomba kudushimira. So kuri Trump locally mu buryo buri domestic it's a win mu buryo bwa politiki. Internationally ni ikibazo gikomeye cyane kako ubu ngubu ni ibihe bihugu bwo ku isi bizizera ubutegetsi bwo muri Amerika. Biragoye cyane, ariko it's a damage that already been done. Ni ikibazo cyabaye. Again, Amerika ni igihugu gikomeye, ubundi butegetsi n'ahandi hano ku isi bazashaka uburyo bakorana nabo. Gusa tugomba kureba ese ubutegetsi bwahindutse ni igiki cyo gukurikira. Ndizeye ko nicyo navuga. Okay. Gusa kuri jye mbona byongerera ububasha igihugu nka Amerika, kuko niba Uburusiya bushobora gutera Ukraine bikamara imyaka n'imyaka, ariko Amerika ikaba ishobora kugenda ikavanaho umuntu ku butegetsi, bifite ububasha bukomeye cyane byongerera Amerika.
absolutely, it's ibyo bitanga peace through strength, sibyo? Ni Amerika icyo ishaka, uranyubaha cyangwa untinya. Niyo politike, niyo dakale, niyo cyo da power projection yabo. Urantinya cyangwa unyubahe, sibyo? Kunyubaha kwawe ni uko tugomba gukorana. Kuntinya kwawe ni uko udashobora kwivanga mu mikorere y'igihugu cyanjye n'inyungu zacu muri ibi bihugu. Nicolas Maduro yabangamiye inyungu za Amerika mu bijyanye na peteroli iri muri icyo gihugu. Muri press conference yatanze muri gitondo cya hano muri Utah, cya hariya Florida, ku nzu yiwe ya Mar-a-Lago, we yavuze ko yibanze cyane kuri oil, peteroli iri muri icyo gihugu. Avuga ko amafaranga abanyamerika bashyizemo za biliyoni amabiliyoni z'amadolari kugira ngo bayubashye, Maduro aza kuzamo abakuramo. So ni umujinya ukomeye cyane Trump yagendanye afatanyije n'aba bantu bacukura izi nganda zikomeza zicukura iyi peteroli muri icyo gihugu. Nubwo bakomeje kubikora ariko babikoze ku rwego rwo hasi cyane bitewe na peteroli ikenewe muri iki gihugu. So mu bundi buryo wavuga ko ibi bibaye yari result y'ako Amerika ikeneye oil, ikeneye iyi peteroli, kandi uyu mugabo yabaye ikibazo cyatumye Amerika itabasha kuyigeraho. So kuba avuyeho rero biratuma Amerika yinjizamo inganda zabasha gucukura iyi oil mu buryo bweruye. Ese Abarusiya, Abashinwa n'abari bafite inyungu muri icyo gihugu bizagenda gute? Izo ni icyo dutegereje kubona. Gusa ko icyo tubibona ni uko China icyambere ntabwo yabyinjiramo. Gusa China bahawe icyo bita ngo legal justifications, bahawe uburenganzira in fact byo kugaragaza ko nabo kujya gufata Taiwan ari ku nyungu zabo no ku mutekano w'iki gihugu. Kugira ngo Amerika rero ihagarare ize guhagarara mu cyo bita ngo moral authority, ifite moral authority ivuye ngo ngewe ibyo mwabushinwa mwakoze ni bibi, bizagorana mu rwego mpuzamahanga kugira ngo ibashe kubivugana, kandi nabashinwa kugira ngo bajyemo ntabwo bizabagora. Ngo haracyari complications zihari, gusa icyo navuga ni uko isi from now on igiye guhinduka. Twizere ko wenda ibi bintu bizahindura imiyoborere y'isi, kuko ni ibintu bidasanzwe. Ni umuperezida udasanzwe nk'uko akomeje ubitubwira, ariko cyane cyane akunda cyane kuvuga ku bintu by'ibiyobyabwenge. Twizere ko noneho wenda ubwo avanyeho Maduro wenda azagabanya kwirukana bimukira, kubera ko yabashinjaga cyane cyane ko baza bavuye muri bino bihugu bya Venezuela no muri bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Twizere ko wenda bizagabanura pressure ku bimukira. Turabyizeye gutyo, gusa ntabwo tubigezeho gutyo, ariko ntabwo dukurikije amateka y'impinduka y'ubutegetsi Amerika yagiye yinjiramo. Buryo umunyamakuru mwiza aba n'umunyeshuri w'amateka, ntabwo byize birangira neza. So ku bw'ubu ntabwo twajyanzura 100% ko ibibaye bigiye guhindura iyo gutuma abaturage benshi babimukira bari muri iki gihugu bagomba zabasha guhagarara cyangwa basubireyo. yabo umenye ko Trump ibyo arimo arakora, it is a political strategy, ni strategy za politiki zifite inyungu nde we n'ubutegetsi bwe, ntabwo ari inyungu rusange z'igihugu cyo muri Amerika. So n'abaturage muri Amerika benshi ntabwo babyumva gutyo. So icyo twavuga in fact twavuga ko reka turebe, ese Trump kuba k'uyu mutegetsi, ese uyu vice president usigayeho, uyu mugore uriho ubu ngubu bamaze kuvugana bari gufatanya, ese azemerera gukorana na Trump? None se izindi faction, kuvuga ngo izindi, kwa ko Venezuela ubwayo ifite intambara hagati yazo, hari imitwe irwanya ubutegetsi bwa Venezuela buri hariya, yarwanaga nabo. Ese iyi mitwe nigiye kubona icyo bita ngo power vacuum, igiye kubona ko hari mu Kinyarwanda ni power vacuum, nyine ni umwanya ufunguye bo bahite binjira bafate ubutegetsi, ahubwo babe ikindi kibazo kuri Amerika, ahubwo nk'uko byagenze muri Baghdad, hano mu Taliban ko bafashe igihugu kiriya gihugu cyabo. Amerika yinjiye kuri ubutegetsi ntibwabashije gushyira ubutegetsi bwuzuye. Abatalibani bakuye ku butegetsi si bo bagarutse se? So biragoye kwanzura ko isi igiye bino byo kwanzura ko
ababimukira bagiye kubona amahoro, ahubwo twavuga ko abimukira babona Venezuela ahubwo bagiye gutangira kubwira gusubira iwabo kubera ko iwabo hari umutekano, waba uhari wowe udahari. So tugiye kureba uko bizagenda. So icyo uvuze byo nibyo, reka turebe, tugomba kuba icyo bita ngo a little bit optimistic. Tugomba kugira optimism nziza yuko hari ibintu bigiye guhinduka, either muri Venezuela, muri Amerika, cyangwa se na Amerika bashaka kugabanya uburyo ibi biganiro itanga ku bindi bihugu wenda bigiye kugabanuka. Gusa ibyo uko navuga ni uko byo tugomba kubitega amaso, kandi kubona bizagenda bihinduka bigenda, tuzagenda tuyibwira abakurikira iki kinyamakuru cyacu. Okay. Ndagushimiye cyane Paul Hakizimana kuri iki kiganiro kigufi tugiranye udusobanurira kuri ibi bintu byabaye, kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakuyeho perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Ubu rero Amerika ikaba igiye kuba iyobora by'inzibacyuho Venezuela. ngira ngo amateka arashimishije cyane. Mwe mukora inkuru za politike biba biryoshye kubijyamo no kubisesengura. Urakoze cyane ko akanya uduhaye, buriya tuzakomeza tugana mu bindi biganiro bikurikiraho. Ndagushimiye bwana Richard. Urakoze cyane. Ngira amahoro.